Primjenu slaganja sila o kojima smo pričali imamo i kod posebne vrste mašina koje zovemo proste mašine. Naime, još u kamenom dobu su korišćene mašine poput poluge, strmeravni, klina. Međutim, nikakvih zapisa o njima nije bilo sve do pojave Grka. Smatra se danas da je sam naziv mašina nastao od one mašine koja je podizala i spuštala glumca koji je glumio Boga na pozornicu. Kasnije je taj pojam se odnosio na vojne mašine, a još kasnije na sve mašine u statici. Zbog posebnog značaja koji ima poluga u skladu sa onim što smo pričali o ravnoteži sila i manjom silom savlađivanje većeg tereta ili veće sile, da vidimo nešto više o poluzi. Šta je poluga? U užem smislu to je čvrsta šipka od čvrstog materijala. A u širem smislu čvrsto telo koje može da osciluje, odnosno rotira oko tačke oslonca. Veoma značajan za primjenu poluge jeste Arhimed, veliki grčki naučnik koji je živeo u 3. veku pre nove ere. Imao je mogućnost da pristupi Aleksandrijskoj biblioteci i na taj način da pročita ono što su do tada najveći umovi napisali i ostavili u vidu spisa. Među njima posebno važni Aristotel i Platon. Naime, usvojio je ono što je najbolje od njih. Aristotelovu aksiomatiku, odnosno Arhimedove pretpostavke, aksiome su jednostavne, razumljive. Sa druge strane, koristio je matematiku u skladu sa Platonovom upotrebom matematike. Arhimed je